igama nokwasibiya wethu ukuthi ungathi wathelwa ngeacid umuntu athandana naye wesimame angagcina ngokumthela ngayo omnika futhi akachathe ngayo bazobambamba bamphuzisa wona iacid wonakala kumzimba njengoba nje laba uphende umanzi isithombe kumlalelo ongaboni yamenzani le-acid kunjani yamshisa nje ngaphakathi echatha ngayo futhi yamshisa ithumbu ngoba usesebenzisa isigubhu njengamanje ebusweni ke yamshisa nje indleba kanayo amehla akavaleki ngisho nomelala ulala ebhekile because ubuso badonseka akakwazi ukuphendula ekhanda because la ngaphansi inyama yavela adonseka ne khona ke lensizwa ke sikhuluma nawe namhlanje ukhosini FM mfoka sibiye soto sekubikelela bafo sikumukele ukhosi ngiyabonga Sibongaza ngithuma waceza uphinde uceza ngivuma waceza kwa brush isigodi awu lapho ko brush ngifuna eminyamana lapha ngihamba ngeinyawo mangekho ungasekhaya kuphela la mfethu nathi manje siyakubona manje ukuthi ulimele siya nangumdwe endlalela indaba mhlawumbe ungasikhumbuza iqalephi lo daba lo udaba lami lwenzeka ngonyaka ka2022 ngomhla ka13 April endaweni yaseMagwaveni la ngihlala khona uThongathi endlini la ngangiqashe khona la ngangihlala khona so istory sami usisi ngangithandana naye ngaso sikhathi sasi ngoba ngangizogodwa ngemakhaya ku Good Friday because kwakulesithathu isuku lesigameko Friday ozoba ngolesihlanu so usisi lo sasizivumelana ukuthi kumele sibonane before ngigodwe ngemakhaya ngizohamba kulesine entambama so savumelana me ngafika ngibuye emsebenzini entambama kulesithathu wafika emva kwami endlini angihlali naye uhlala kwelinye iflat khona lapho Thongathi so mefika endlini wayiphethe uKerabek lo wase Food Lovers wafika wathi ngena ngendlini sa wangithatha wanginika ihug into engiyithandana ukuthi ngiyonke into right so mengena wathatha wangikhipha ukudla kweKerabek wakubeka phe etafula lo Kerabek wakhona ukudla ukhona nalesi sigubhu sasingavezile ukuthi khona noyesikhave nge-newspaper so ngase ngithi into asemefika ayifuna ukulala nami ngathi mina ngeke ngikwazi ukulala nawe ngoba vele uzolala vele la endlini ayikho into engijahile ngicela ukuyogeza kuqala so ngivumelane ke ngihambe ngiyogeza ngithi esethi hayi njalo ngiphathele ichibi lamanzi athandazela ngaye ngawasebenzisa before ngiyawazi so ke mase ngiphathele ichibi ngihambe ngebathroom engifike ebathroom ngivulela amanzi afike eseqhamuka ekamereni uphethe ispade lesi esincane sokuyibheka mase ngithi mina hayi lo ngila ngithi ngithatha ispade ngalesi sikhathi ngithi ngiyasifaka ngemuva engishisa lento le bengishisa lento la esinyeni ngaphakathi nangemuva engcene ngimbuze sisi kuyini lokho nginika khona ngoba akuona amanzi awayenzi lento athe amanzi lawo ichibi ngoba ngikutshelile so ngathi mina akuyona amanzi lawa lento yayingishisa ngaso umzuzu lo ngoba ngangithi ngizama ukuyikhipha ngemuva ingaphumi ingishisa lento ngase ngithi singicela ungidlulisele ifoni yami ngikwazi ukufonela umngane ukuthi angise clinic because ngangifuna iclinic same time ngibona ukuthi indlela engasizakala ngayo usisi wangena ekamereni wathatha ifoni yami wathatha isikhwama sakhe waphuma endlini wayikhuluma nefoni ngingamuzwa ukuthi uthini because ngangilibele izinhlungu beyikhuluma nefoni iphuma ngomnyango wahamba 15 to 20 minutes ethi uyofuna usizo because mina ngithi ngifune imoto ungifonela umngane wami ngefoni yami waphuma nefoni yami nefoni yakhe wahamba wangishiya endlini kanjalo ngilimele ngikubuhlungu la isimo so abuye after 15 to 20 minutes ngangaphosisi abuye sethi usizo ulitholile mayebuye ethi usizo ulitholile isikhashanyana kuqhamuka imoto yomunye umfana driver Uber ngiyamazi ngazi ukuthi imoto Uber ngaleso sikhathi ayihamba ngayo lo mfana so mefika bangithatha esambise eclinic indlela ethi kimi iye clinic along the way mesihamba sidlule kwesinye isikole ekuthiwa iFabrice khona lapho Thongathi lo mbhida lo driver uqashe khona lapha eceleni kwakhona so ngikhala ngamanzi ngithi ngicela bangipha amanzi ngifuna ukuphuza amanzi lento ngaleso sikhathi yangidlala aphuma ubhuti emotweni alandele nosisi bangishiye emotweni mebebuya babuya bephethe isigubhu
isigubhu lesi isigubhu ngesamanzi kodwa but asibonakala esingaphakathi ukuthi khona. Ngifike bangena emotweni ngiwathathe ngithi ngiyaphuza. Ngesikhathi ngithi ngiyaphuza iphinde ngishise lento emlonyeni. Ngiyithimise ngaleso mangibuza kanti kuyini lento engiphuzisa yona bangangiphenduli ngaleso sikhathi. Indlela iqhubeke ithi eclinic. Mesifika otho ngathi robotini ufuna ngangena ngo right ashone eclinic angidlule nami. Mebedlula nami bayoma kwamanye ama flat la kuhlala khona usisi lo. Mefika kuphuma omunye umjida owayigqoka ikepisi nemask le evalayo le eshiya amehlo neshort wayigqokile kukhumbula kahle. Bakhulume ngaphandle kwemoto isikhashanyana baphinde bangena emotweni ba drive bahambe nami baye ngase King Shaka International Airport ngasemahashini. Bahambe khona umgwaqo omdala lapho namahlathi. Bahambe nami khona mebefika bafike bame angazi yini babeyikhuluma emva kwalokho cause babe ngaphandle ngaphakathi emontweni. Baphinde babuyele nami emuva same time. Ngicela udriver ngithi ngicela ungidlulise eclinic ngoba manje lento yangilimaza and imali ukuthi ngizokhokhela imali ukuthi cause ngazi ukuthi imoto iwuOpha. Udriver naye engangiphendule. Bonke bahambe mase behamba babuyela nami endlini la ngihlala khona engiqashe khona. So mengifika endlini labo usisi lo nalobhuti lo esimthathe emafletini bakhulume no driver bethi cela abalinde. Mebethi balinde udriver anqabe shuthi ashaye imoto ahamba ashiye mina yilo sisi nalobhuti esimthathe efletini. Singene endlini mangena endlini ngiphuza amanzi. Mengiyese ngigibela phe kombhede ngilale phe kombhede ngibheke phezulu ngisalalela inhlungu. Ngithe ngithi ngisalele ngicimezile ubhuti lo esifike naye bamthatha emafletini wavela nje wangigibela empedeni wagibela phe kwami wangiqinya. Ngalesikhathi engiqinya ngimbuza uyangibulala na bengangiphenduli ngathi ngithi ngiyamemeza usisi lo ephethe iglass enalento le angithele ngayo emlonyeni angifuna ungiphuzisa. Ngalesikhathi ngithi ngiyamemeza lento iyangena lento le ngiyathimisa same time. uNkulunkulu lo ke nami ngazi uNkulunkulu wangipha amandla kangakanani ngakwazi ukugcina ngivukile nobhuti silwa ngaleso sikhathi. Ngalesikhathi ngilwa nobhuti sala sangoba salala wazi wanqoba wangilalisa phansi ngesisu engicindezele phansi. Kwakunebhodlela lasendlini ngathatha ibhodlela ngamgwaza ngale enyaweni wangidedela. Ngalesikhathi engidedela ngizama ukuthi ngibaleke ngimemeza ngizama ukuthi ngiyophumela eminyango. Mengithi ngiyawuvula umnyango bangibamba bobabili belekelelana bangibuyisa because isikhepe angisigqokile saphela sasidabukile nesikhinda angisigqokile sasidabukile. So babuyele nami ngaphakathi bavala umnyango. Ngalesikhathi elwa nami lobhuti usisi wathatha iayini lasendlini elami engikenya ngentambo ngemuva engidonsa kanje. Ngilwe ngathi ngisanalele lokho ngisala nobhuti lo usisi wangithela ngalento le engishisa umzimba wonke. Yayingishisa lento ingcinza shuthi ngasikhathi ingcinza lento yayidla inyama kimi. Manje ngifuna ukuthi siye ngwakhona abanye ngizobafaka sikhulume nabo. Kwenzekani khona iphutho laziyo lenzile kuze kusukele lokho? Hayi mina siqhamaza ngabe ngidlala ngawo umhlaba wonke ulalela kodwa nje iqiniso nokuthi ngangenzeni angikwazi and futhi ngiyafisa ukuthi ngisho kuthiwa ngithola ithuba lokuthi ngibuze into eyodwa kusisi ngabuza wona lo mbuzo ukuthi sisi ngize ngibe ungenze kanje ungenze yini lengangiyenzile ukhombisa ukuthi ukufa kungifanele kuwena. Ngiyabona ngithumela isithombe sakho lapha ungakenzeki lo monakalo bese kuba yilezi sisibukayo because abantu bebuka ku Facebook njengamanje. Uzothi umunye wagcina wenze njani walivula icala emaphoyiseni kwenzekani? Ngalivula icala emaphoyiseni. Ngalo suku lesigameko cause ngangise clinic amngani wami ngamtshela ngicela fonela amaphoyisa cause afika amaphoyisa abhala statement ngakusasa kwathiwa usisi nawo ungivulele icala ukuthi bengimhlukumeza. So ethi ngimhlukumeza endlini ngangilwa naye. So uthi mehlehla wahlehlela kulento le acid uthi shuthi wayifica endlini ngokusho kwakhe. So uthi yamthela onyaweni kodwa manje futhi mebuzakala ukuthi kuphi la ikuthele khona akukho. Kodwa futhi asazi ukuthi engathi into imthelile kodwa mina yayingithelile nazi iqali yabona. Waboshwa usisi nalabo fowethu? Ngokwazi kwami usisi waboshwa angicabanga kuphela ngisho 3 days eboshiwe wadedelwa ngebhayili mengisi cause ngeza sengisesibhedlela sengiphaphame khona esibhedlela. Uze ngaphandle ngebhayili? Yebo. Namanje usengaphandle? Ungaphandle namanje useyinkala.